songo buah-buah sian hasuhuto paranak ala nunga sahat hula-hulata bersiap-siap mahita mangudurhon anak tadoh parumaita laho masuk tu gedung perpestaan hobar tu si baik kamu ma par musik nami asa masuk kami. Mula teman itu hatta nunga saat kita tu ingana nonsen bagas coron itu hatta mancalo pasu-pasu pardonga saripeon iana kota alani mula teman di bata mula teman tong nang dihamu amanami do inanami namang udurhon iana kota on lau mancalo pasu-pasu pardonga saripeon sebagas coron itu hatta
Ditangiak Pangiduan nami itu amata debata. Pasahaton nami mapar bu epir. Tu anak dohot parumain nami. Hupasahat paru bu epiron. Asa pirma poki bahul-bahul ma percalongan. Pirma todimu luju-luju matong akan pangomoan. Tok tong ma ditangiak Pangiduan nami. Marhite parbu epiron. Duku pasahat tami. Dalatang yang nami do tuadopan ni debata. Anggiat gajang bulung ni salak gajang atong bulung ni tubuh. Tuh karena mangiuton. Ditangiak Pangiduan nami tu debata. Da anggiat mana sida situbuhon anak. Jala takas mayatong Martino do huburu. Ima tangiak Pangiduan nami asa sa masudu sa matu batian. Nungo pasahat tami parbu epiron. Dia nakku nak parmaiku sahak mahamu horas jala sahak matu panggabian songoni mak mau lihat emang ala nunga sahat anak nami doh parumain nami tu inganan nami hobar tusi asa tauduti akau lauta di hilala roha. Asa tauduti acarata hugorahami ma asa tubagas hita saluhna terlobi di hita namar dongat tubuh peparan ni Raja Sonang na dong di ingananon tubagas mahita aka manginang dongani hamu hami suak songoni tulang nami sian gijak sa tutoru marga pakpahan na sian pangaribuan di siamun nami mahamu amang erena tulang doa katulang masuk mamu marga pakpahan na siap pangribuan suak songoni pak sahalinai hugorahami pakpahan na siap pangribuan tulang nami tubagas mahita katulang na tulang mangihutusi tu hula-hula nami tulang nami si hoping lubateruan nasian hariara tubagas mahita akka tulang di jolo nami mahamu masih jolo-jolo mahita molo acara na mangihut tauduti pian nona katulang jolo hudul ma katulang do na tulang di siamuni harbanganon mau liate jadi songoni mari kita rombongan ni parmoru dubeturuan nasak karyara di gora-gora ni Pamorota ada orang Surabaya acara asal marsiado baru membahita do raja yang berutak masuk meta di tungani bagas suang songoni dia tulang nami mulai sian tulang sudah masalun kamu hula-hula nami rak udur meta tu tungani bagasot raja nami hola parhud dulu do memang baru anggo susul ai do no aso malat di sini Muhammad malu Muhammad darwa dus berwata semua ni mata baik abu itu untuk dus berwata Maroko kamal sabar macam raja ni laula alih kagak dihun ini macam kamu nabatan nak Ikon na rin pa, kurang mula sa buwan nami, matartingan. Mutul lo, kurang mahami mo sa YouTube. Malate ma
siya persinabung mo ido malate mari tu hatta malate mari hita sa luhuna dihamu amanami do inanami inaksori pada talumo bima di saluhuna mula-hula nami yang go di pancalon nami an notpe adong do panggorao nami tuhamu saluhuna hula-hula nami unang apalai jongjong do hita di do rohanami asa hudul lo hita tu bagas meluk tabua pejual tei tu bagas ba dang apa na tutoru biar non ala po juali di na anok panjawon nami marado po kamu hula-hula nami songonima di do roha alana hurak sumando di habata hotta molo saya jongjong kamu hula-hula nami hami di son maracara marang marulaon hamu hape saya jongjong alai denggado marhite na hudul hamu dijugukan na hupara di hami marulaon di son asa permisi hami nado dengan naik pukau nami ulaon nami di tonga-tonga ni raja ni pamuruan muna hari aja nang hami namar hamaragi so ni mapangidon nami di hamu raja ni hula-hula nami. Jadi salinay mangido izin hami tuhita sa luhut na damang dainang terlobi tu hula-hula nami marga si Hobing songon na nilok ni Pak Rida Naking dang na manggora do hami katulang alai dak tikos samu dang hudul jadi hobar tu si sabar majo hita katulang si Hobing asa hupuk kahami jo ulaon nami mau liate tulang nami nasia sidik kalang boido hamu hudul tulang unak pa bosan hu jadi boha dihita namar hamarangi di lalaroha asa tabuk kaulauta di son mahita jongjong saluna terlubi tuha suhutok bulun suak songoni peparan ni Raja Sonang nadong di luaton di si borong-borongon sudi peparan ni Raja Sonang asa tamulai acarata lahom majalo buha gordang dihita jadi buha gordak tanah maka buha gordang Iya ada tuh Jumata anak salinai amang raja inak soribada terlobi tulang nami si Hobing mangido izin kami satokin dinalaho mabuat bu tua ni godang nami kami mau liate hobar tu si anak nami dohot parumain nami di hilala roha dengan mahita rap dison adi Suryadi asa buat tua ni godak tak terus semua malu nama menjalo godak kan menjalo godak kan ngaram sarap jadi mulate ma dituhatta ala nang mabuat tunigodang mahita sa kahasuhuton amang namalo nami gabi asa marmula to pamarmula horas marmula gabi di pangiduan nami tu amat tadi bata asa begdanang ma godang mulai-mulai mengadebek kamu amang namalo nami godang mula-mula asa marsobah kami tu amat taribata marsobah kami tu amat teraja dusak songoni inak teraja bae mamang godang sobai
soba asa manggido hami to mata nomor 2 de bata anggia dileho to hami liap matong panggabean liap para horasat di hami saluna namar ula-ula namar buruna liat nari jolon bahan mamang godang liati
Jadi mau lihat madiamu par musik nami nunga marliat kami tutu saya lihat mabanggabian lihat parhorasat di hami hasuhuton marga hari aja do poparan ni raja sonang nadison hopartusi di hamu aka iboto nami lain nami guru nami hela nami masai si holdo rohanami naing manabi hamu aka buru nami dohot hela nami di hilala roha tusude buru nami hela nami lain nami iboto nami dibuat be mainganan di jolo nami mahamu asa rohami hula-hulamu manabi hamu maniuk-niuk hamu. Jadi song lima di boru sudah boru ni hula-hula tahun disok kita ada dong kora-kora tu kita disok kita sudah boru ni hula-hula tahun na sakuta sa pangaribu do na si borong-borong nung ngasih kok bihamu akalay nami iboto nami asa tapahitsa unak pa liliku hita di lalaroha amang guru dinggadora hamu majalo tortormu buhay naruhan emang guru. Jadi mau lihat mak Tuhan nama kerajaan amin acaron jadi song lima dihita boru seluhuna asado surat kamang maban acara tu hita wasa ma tuhan jadi mau lihat yang berjolo di Tuhan melihat menang kita seluhna dia muna seluhna hula-hula nami dilihat kamu akaraja nami tiki di hami di bagi sa tikion ima di las nirohata di naong majalu pasu-pasu padongan saripeon tunggane nami do inang bau nami siap bagai zone Tuhatai tangyang nami Tuhan sanggiat di pasu-pasu Tuhan parsaripeon nasida asa tubuhan anak tubuhan boru tuaka tikinan nengro jope raja nami di haroro nami di bagi tikion di dok na tua-tua dak sudah pulung nak susako jadi balia dak sudah uhum alani si bene nami na susah dia molo tuk beraja nami hujalo hami acara nami holan marsoba hami tamu tunglas ma rohamu raja nami jadi ope amak pada nami babe asa husapa-sapa hami jo raja ni udah nami nyawan saluna be kamu majolo di hami godak sopa-sopai
Jadi song ni bare nami mulutuk song ni be nabuhi terpuami di bawah tikyon las marohani badamuna tung las marohani to dina buti mahami reja nami mulia timah. Jadi melihat mah di hamu amang baru nami soksoni baru nami bere ibe berak matutu kamu tangan ni hulu macelas rohamu tu hula-hula muna mar bunga-bunga tangan ni hula-hula mu di bek kamu na melihat mah sikap dari Tuhan madiamu ka hai pason dan kesehatan agiat tututualan ro gabi tutunan ulai tanganmu sinur nang pinah-pinahammu na mangomong nang pertiga-tiga tunai na akapar pangkat hobar tu si rasanya bang baru nabi saluhut na Roma hamil lahu manabi-nabi bang baru nami song lima amang permusik nami gabi amang gabi gabi masalah orang rasanya bang baru song lima tu permusik nami pan masih tio-tio asa hatani permusik nami gabi amang gabi jadi hubai kalmal huzoro anak do permen nami do dihita nomor rawat tubuh siang soni yang dihita saluhutna tapahudul majolo hotokin Jadi tuak kadongat tubuh nami ngabu ijo membuat kudulan sotokin. Uduk tu siak ka amang raja inak sori pada hobartu dos miroha ditiki namar hata sinamot. Nunga dos tahi nami naeng marede majo begiota anak nami terlobi parumain nami ala odope hubegi hami suara ni parumain nami buatlah. Jadi melihat ma amang boru di paduha munai di dus rohat tamaret de pengantin alai amang boru asa hutong rohai menong berme mengalayan nanam tu berenang do boru nami dajolo masuk mana kami jadi amang boru ada mungkin termangaliak kami tu boru nami hape jual yang di jalohamu Jadi songoni nama jadi melihat ma di hamor raja ni hula-hula nami toraso pasatai pajuan di haroromu hula-hula nami buha di hitanang adlo tubuh tapahudul mazo anak do parwan satazu manang hitan ma haroni ulo jay mang nasongoni ma di hitan namar dongat tubuh dos maroha ta tajalo maroroni ula-ula ta tersongoni ma naroha wireless na sa talit tu pengatin jadi ngados roha nami dot hula-hula nami markasi hopping asal lebih dengan acara tahun dengan matutu songon usul niaka tulak tasi hopping akan naburjon hobar tusi amang raja inak sori pada manggora mahami tuhita saluhna perjolo ma hobar tu parmik dijo sadana imik munai ay si dua mang tulak ta pakpahan Si marganay sa
Jadi melihat mbak, di hitam nomor dongat tu, beru, bere, ibe bere. Lau majalo roroni hula-hulat tahita, asa rade hita lau majalo haroroni hula-hulat ta. Hamdu berjulu kan? Sebelum dari hamu udah sebut apa? Mula turan hamdu, alhamdulillah ini banget. Ada semua jenis hamu. Ada pak as busdi. Jadi songoni mah dihamu hula-hula nami saluhuna. Hula-hula tulang, bona tulang, bona nyari, tulang robot. Sahal masuk mau kalang raja nami, ngarade kami di son. Jadi songoni mah dihita. Perjalanan hula-hula si hobi. Lubat toru anda sakar. Ala lau pamasuk perbuai nama asara udah hita di jodi tanah marang-maranggi. Suang songoni manang dia usah hula-hula nami. Mulai saya kita satu toru. Ra udah pemain kerja dan yakka hula-hula. Dihita suhutor, boru bere ibe bere, asarade hita majalo haroroni hula-hula ta. Mangarane bahita hajuto parmoru. Awa perleka pata. Nama raja nami, Dari hamir yang baru. abang lama nami. Asa hujalo hami haroroni hula-hula nami, bang malang nahu partusi.
pasahat tamu ditikon wa boleh kami ma pertikenon Tuhan muna Gaya matutu adalah horas raja yang baru. Ada orang so hatau kami perwena biwan nami. Luas sama baju mulu kami pasahatur. Perwebir menang tapi Tuhan mang baru nami. Dia baru nami. Oma perwebir di paduan Yasutun. Jalan upaya dua ni hasil hutan. Oma perbubir di boruni hasil hutun. Di boruni hasil hutun. Boru hari aja manuangi. Baru ni hasil hutan. Baru ni hasil hutan. Oma perbubir di boru nami. Boru lubat turuan na arong di ngananon. Baru lupa turuan narong di ngalanon. Baru lupa turuan. Jalo kamu, jalo kamu. Nami dohot helanami. Huria nama masuk-masuk. Hakai karunia silangit. Tuhuria nama masuk-masuk. Tuhuria nama masuk-masuk. Lekal mah? Pasal apa masih? Jaina terakhir di panggung kami manang pemerintah setempat na ora potami di Saud. Pemerintah setempat. Jadi sewani bang baru, songop pelani perbuepir na boy pasatami. Ada yati batong aron orang sikup, omba panggohi dia mau bang baru naik perbuepir. Panggohin orang gok. Panggohin orang gok. Ya. Jadi asado srohata dinalaho makatawa perbuepir. Perjolo ma di tanah marang di peparan yo puta atas nama Borsak Sirumonggur na arong di saon. Asa sadaro hatta di dalam pasahaton. Perbuepir tuye pamorota partikenon pasahat di tanah marang di. Suang samani menang diamu hula-hula nami. Tulang nami si jabat. Bona niari na baban. Saluhut nama hula-hula na marhamaranggi. Asa sadaro hatta katulang pasangat tami tuamu tikion. Mau lihat gabi jalan horas dihamu raja ni boru nami raja lubatoruan. Jadi dos mata hita. Molobora seperti toding di pasahat tamu tu raja ni boru muna raja harianja. Jadi siak kami tulang muna marga si jabat. Sisa data dok mahita, sisa dapat dohan. Sisa datang yang mahita amang boru, sidok boti hami siak kula hulamu tulang muna si jabat. Mau lihat Gaya majar horas majar nami raja ni lola. Suang semenang dia boru nami saluna pasata yang pertikian. Jadi mau lihat mak. Jadi dihita paparan dia putah partukuan. Aja sudah maka baku saja rohata lah makata perwe tuar jadi yang borta. Upasa pertikian. Jadi mau lihat mak gaya majar horas. Mau lihat manang di Tuhan, mau lihat manang di pemerintah. Tarlumu di hawang boru nami. Di nang rohami hula-hula muna manda botok kamu di pertikian naulion di buan haima perbuepir anggia ma tanyang nami tu debata di perwe nang pinasahat nami di hamuang boru nami gabi matak pasu-pasu nongi tujuluan nyarion asa dohon nami masongor yok nida tua-tua asa firma poki balu-balu pacalongan asa firma todimu hajaluna bang boru nami mangatok perwe nami bulan nami
luju-luju menang dalam ni kapas samautan. Yemma tutu. Songoni mang boru hatani perbuai pirna tarpasatami. Pasatami seperti kilo tawang boru. Melihat maraja nami. Nong di pasahapmu perbuir duhami pabarum muna. Bahu pangi duhami hudul mazahomong rajani hula-hula nami di tempat nabui upara di hami di julu nami. Melihat. Gabi. Jadi terus di rohata naking nomor hula-hula barboru hupangi doami ma anak do paruman nami roma mutu tuson asa jong kamu dipangi dorongan ni hula-hula ta suang ni nang di tasalona neng bagian nena suara muna melihat ma Iya. Holong miro Oh
Oh nama dia. Tepuk tangan untuk Boru Lubatoruan. Ternyata luar biasa do suara ni Boru Lubatoruan. Jadi kita harap perlu juga kami dengar sepatah dua kata dari Boru Lubatoruan. Anggo siap siarian jang adong naking dari Boru Lubatoruan lah. Bahasa Batak lah. Terima kasih semuanya, salam kenal.
mohon diterima dengan baik di keluarga ini. Semoga bisa bergabung. Mauliate Godang. Tepuk tangan untuk Boru Lubaturuan. Jadi terima kasih atas suaranya. Semoga jadi berkat untuk semua. Silakan duduk di pelaminan. Udu Tima, Amang udah. Jadi melihat teman dihita suhuton suang songoni hahaduli nami anggi doli nami dihita nama rongat tubuh warga hari aja inna raka sama merenatapak kita isoma hita nian udul disiamun nami ma tulang nami dihapirang nami ma boru nami suang songoni ma naboi terpasahat di bagasan tikyor. Songonima dihita rombongan di Parboru, dihita nama Maranggi atas nama paparan di Putra Borsak Sirumanggur di sombeta kerja juga tubuh Marsian Doruban do Raja yang Boruta suang songoni nang dihamu tulang nami mulai sasi jabat bonaniari namaban salutna hula-hula nama Maranggi di siabundai mahamu Raja nami asarok kamu lau mandironi roihami suang songoni dihamu boru nami di habiran kami yang muka yang buru tulang nami papa sareon nami saya siap menami mama tulang dulu dita rombongan di Parboru tulang nami pak pahan bona tulang pak songoni dungat bonanyari pak pahan tungarong dungat tunani nami mama tulang boros saksir monggur na adong di ingananon asara besok kita raja dungat tubuh suang songoni ma hula-hula nami pasaribu rak mama siamun nami katulah tulang nami pak pahat di siamun nami hula-hula nami pasaribu di siamun nami tersongoni ma nabo itu gorahok kami ati buhadong nalui urang pandoan nami keraja nami dinggak kami tiroi hamu songoni ma dihamuna hula-hula nami sijabat tulang nami na bababona tulang raja nami do disaluhuna hamuna hula-hula pangalapa boru dihami mono tuk songod dia pe raja nami parhudul tadi wagasatikion naung di siamun nami mahamu raja nami songoni ma pangidon nami siapa kali ngomuna mau lihat khobar jadi melihat ma adong nai dang nalupa memang raja inang sori pada suang songoni ma dongas sahuta siat jalas salib rak mahita hudulis namang rak mahudulis kita sanina mau tung adong na urang denggak kami tiroyamu adong. Dita perkatringnya saya buat turun-turun si panganon atau tabuan Dita perkatring atau perkatring turun-turun si panganon turun-turun si panganon saya dibuat tuh son hatok tabagi berek kamu doh di kode Adong jo dua halak tukurian ngarong isi
Lanjut Jito, tusuk. Dejolo. Jolo saya jo piring sudah. Unang jo ibagi jedan. Jolo saya piring. Di jolo dangarong dope. Buat tulang Raja Sihobing. Tulang nami Raja Sihobing. Di lalaroha nungaboy hami roha katulang. Ayo mabahid na. Iso mahidan na dua. Bertemu jo piring itu datang kau. Akana marsipangan kamu ramu so. Rohamu ina. Nang pala tua jutono si panganoni sa songon na boy marstari parak kita. Songon inang di si. Mau lihat di Raja Sihobing. Asa tamulai tupar catering baik kamu jo si panganon lengkap di Joloon. Dita par catering bertemu jedan. Ida do jut. Do dia suto paranak. Terlumo bitulah ulata. Mima jolo. Nama pajen me sibiro jong makata ini. Baik kamu jo lengkap si panganon apa Do juna. Tua sultan. Hatap tabay. Ngasay piring sa bulaon, ngasay piring. Sa batu perbaru ngasay piring. Di jolong ngasay. Suri na po tabak kamu, suri. Terlok taruh suri. Ipadalan idahan, hatap tapadalan idahan. Hatap tapadalan idahan. Hatap patap ipadalan, hatap. Buat tulang nami Raja Sihobing. Ay, ala, dulu saya rumah betul, menuju itu luar sih. Hatap patap tabagi Dani, hatap tabagi. Hatap tabagi, Rista Basuri. Nunga tulang. Jayang baru, here si bangabo beyang baru. Tahu tima. Jadi tuhita hasuuton. Suak songoninang boru nami. Asa dong anihamu hasuutonon. Laho pasahat to tudu-tudu ni si panganot tu Raja Sihobing. Boru nami. Jadi ta suto paranak, parboru. Saya cuma minta kotak badan. Siapa bui? Dang di tempat ni Pipan berkamu. Turis tong sila rin na narusian non. Mamer tempat kita. Ngaboy be? Nga? Iman yon namaraho. Yan. Nga? Dihamu raja ni hula-hula nami, tulang nami, apala diari naulion, ari na dengganon, tapuji matuhatta, ala boy do pehita sehat tutikyon, dina majalo, pasu-pasu perbagason, hela muna boru muna, sian bagas joron itu hattai, jadi dihamu tulang nami, hula-hula nami, dohonon nami ma, molotuk pe on na boy tarpatu pahami, songo turu-turu ni sipanganon, las marohamuna, hula nami, las marohamuna tulang nami, doron nami mas tititik masih gopa golak-golak pangarahuna tuk songonop pena boy tarpatu patami, godang madihamu pinasuna hors maita balaluna butima. Hemma tutu. Hatop tabagi dan hatop. Jadi songoni manang dihita, hajudon, parboru. Asatong lau hita lau pasahaton dan itang yang tak. Tu mang borotwa. 10 daun. Jadi babu orang kita kana maranggi. Nya di Pipan. Di tempat ni Pip mo. Tempat ni Pip.
Ay, mulak si Wedah nih. Radeha mo majalo de kesian hula-hula ta. Namangihut si Hutiapang. Si Hutiapang. Pak Alparo, dohot na Alparo isok kamu. Majalo de keon. Na Alparo. Namangihut. Jadi Hahani Pangoli si Herakku, do borku, diari nauli, diari nading ganon, roro kami bapam. Ahmad Joa, disoko Pak Joa. Babuan. Pak Joa do Boru Pasar Pasaribu. Dekke nama umok. Ya. Dekke Namangihut. Atau sinatio, bagi dekke aku saha. Todo Asada. Saha mana uli, saha Todo mana dinggan. Asada. Tujuan narion, dinang majalo, pasu-pasu perbagason. Helakku boroku, siapa Namangihut joro todo itu dua. hatta marhiti na posona. Asar honon nai masodokon ni situa-tua. Asar Bapak hititi, Asina. sigaw pama, Todo golang-golang dua Bapak pangarahuna. Asina. Mulutuk songono pe si panganon na ubuhi patu pahami. Helado hoto boru sa itu hatta mana pasahato pas-pasuna. Butima. Yon. Dia mudoi. Kudul. Hatop tabagi aku adot sayur. Namangihut todo tolu. Hahani Pangoli. Nga. Todo tolu. Hari aja nasi muara. Namangihut. Aduh. Hatop aku adot sayur. Hatop aku adot sayur. Raja Sonang si borong-borong. Raja Sonang si borong-borong. Di jalo kituan nama pas makadokatan venay. Belum mendokokkan. Namangihut parorot o puester. O puester. Bere iba bere. Ngadia parorot aido o puester. Olo. Nga bere ibe bere. Tu bere ibe bere. Opu Ester bere ibe bere. Boru Sotung dibagi idahan. Juhud. Dehamu amanami dot inanami. Jono martami yang mahita karena dot tamu inang asa bersepanganok kita. Sotung dibagi juhud. jadi ube mereka. Jadi songoni madi hamwang boru nami. Di son roro hami ulo muna babuani dalas do dekena mabok. Tangyang nami tu bata anggia ma parhitian nami ombangido. Tua katik kinareng ro di hamu salu nawang boru nami. Di dekena mabokon gabe mata pasu-pasu tu hamu na saluna asa pamun rasme tu daging saudara tuwohi si paloma ibulu sebanyak keluholi di saluna di hamu amang boru nami. Asa dohono mas songoni dok dina tua-tua asa titin nati nopo menna golang-golang pangarahuna betuk songoni bede kena mok natar patu pahami diamu salu nawang boru nami amat tari batama namang gogi pasu-pasuna sidoti Duhita perketering. Asa dibuat jo pirik tujalon. Martabata baru peta dokta. Asa dibuat jo. Amang boru nami hari aja. So dihita perketering so tumarong mabagi juhud. Nao Tupangi dohon. tarang rangi di hilala roha ngadas tu hamu amang boru nami. Dokter gorahami kena boru nami amang boru nami saluhna. Adong dotong dibuan nat tulang muna. Asa bui patope muna. Tu sudi udang muna. Soalnya mau papoto kami tu hamuna ang boru nami margari aja. Mau lihat nyodo na kurang do nak kiksak kami konsepna. Soalnya mah kamang boru. pertikian pecatai mah tuamu tulang nami si jabat Ida tujalon. Bers. So tungarong jo mabagi juhud. Jolo martami yang mahita sarap masipangano. Idah di raja isi hobbing idah dobe. Di dia mang. Ang nahurang. Mo darong iba buat.
Jadi songoni bari tanah maranggi, rombongan ni lubat toruan nasa karyara. Songoni dia misalun na tulang nami. Malotung pe di jolo dia hasutun. Asahatan na binasahat ni ang beruta. Nang rak mangadu mete siak kerja nami. So tungarong jo mabagi juhud. Parjolo mula tayo Tuhan. Dihamuna berenami nahilawan rohanami. Mulai pun dipikir-pikir nunga martanya kami tulang muna si jabat. Asalingkan ulanon tiurari di pasal Tuhan tadi soalnya demunya sangat tertarik. Masalah surah nami demunya soalnya itu. Tuhan tanah bahasa pada surah semurung do nabuy mengalir gugu kasih rohani kita. Asal kami son dekke si mudurur, dekke sahat, dekke si tio warna medina, saudara mauna. Tiuba kapar kita muda belum kita kenal rupe. Soalnya ma tong ma saurak kanul naling ke dia mula. Asal rohon ma sinum mati paho dia lekturobian. Hor sama lu macam hor sama tulang muna nama kalian. Horas. Adong dobe sayur di sini habis. Dihita si bagi persubang. Tu para anak saya tu perbor saya. Jolo siap sedia. Di pahatok. Patok pamu. Isi si bagi persubang iso. Tu para anak. Tuhamu perhalado ni huria hakai karunia. Asa rohamu dinalaho mabait tangyang lawan. Si bagi persubang. Sahala di para anak sahala iperbor dua halak. Amanami perhalado ni huria hakai. Nah. Iso. Ngasay ba? Ido, ngasay. Asa hohopita hudulita sudah ita perkateri hudul meta jolo hudul jona sida jolo hudul asa martamiak sudah sian hasutun anom majo sian hasutun anom majo dah anon bunga satu perhalu ni hureta karunia sudah ita perkatering hudul meta hudul mulai te. Jadi dihita, tapos orang macam satokin asa martangiak kita. Martangiang mahita. Gok puji-pujian mardong mauliati alai Tuhan di sebahu nasarohan ami tuho di pargo ni matanya harion. Ala asi doh dengan di basam nauku par sauliho kami. Takas di botoho alai Tuhan ima ulaun nami. Ulaun ni harian ja do lubat taruan. Di nauku pataruh kami anak doh boru ni huriam. Tubagas jorom. Laho majalo paso-paso pardongas saripion atau ngalay Tuhan homa naman masu-masu kay luargay asa gabi kay luarga si turuon di jolo nami taro lumobi di adopamu siya la sinerohan ni hasuhutod para na do parboru di bato pa nasida do alay Tuhan si panganon naungradi di jolo nami roma ho alay Tuhan masu-masu si panganon asa margugu hami alay Tuhan la mangula-ulaw nami lumobi mangula ho bartulo mariaruham Jumulong at Tuhan uras sa misiyak kadosaw nami. Asatat terjalo kami paso-pasom na maragabi. Di bagasag gwarya na mo Tuhan Jesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Martua ma namangan. Hatop tabagi. Amang Raja. Langsung tupir sudah. Songon naung rade si pangano di jolota. Hata nila tuwa dumadok. Si titik masih gopa golang-golak pangarahuna. Tukso sa dia penahu patu pahami. Tunggu dang mapinasuna dihita sa luhna. Matutu. Hatop tabagi. Langsung tupir sudah. Langsung baru nami sa luhna. Tarsingo direk kinamok na pinasahat nami. Isi na kaning mano persubang. Asa doon masong nido tua. Asa titin na tinoba men na. Hodong les di rumah. Tukso ni bedek kinamok na tarpatu pahami. Tuhamu sa luhna mang baru nami. Amat taritama na manggohi pas-pasuda. Persubang di bojo tujuan tu parboru. Jadi sonari Isa mano persubang. dekke maon na parjolo tu Abang Boru. pangaribuan. Amang Boru. Kamu so dekke tu hahang kita na sa pangaribuan. Sino para? Kamu doa memang Boru. Dia persubang. Asa boy di papaya aka paribang munono tado sa do parang. No, ngayon. Okay. Oh lo. Ngay si sudi. Baru sudah mo. Yala hata ma. Oh lo. Nasumargota Rojo Tuson. Isi meno nasumargota.
Saya berhita mangda. Jadi songoni mari hita rombongan ni lupa turun sa karyara. Song-song ni nang dihangu sa luna ulo nami. Di tarsingo sulang na pinasahat niya ang boruta. Mulutung pe itu percabaran ni di pado mendongak ka raja nami. Las marohata di siate. Jadi deke maon tuhahanggi nasiap pangaribuan. Le. Deke. Hatok terbagi. Deke mau tuhahanggi nasiap pangaribuan. Ngai bagi. Hari aja pangaribuan. Hatok dibagi juhudi. Kamu joleh dekete tuhahanggi nasiap pangaribuan. Hari aja nasiap pangaribuan. Hatok terbagi juhud. Lem maleh. Moloduk habis. Moloduk saya risude. Boru nasiap pangaribuan. Boru hari aja nasiap pangaribuan. Boru hari aja nasiap pangaribuan. Deke tu boru hari aja nasiap pangaribuan. Deke tu bere ibebere nasiap pangaribuan. Bere ibebere nasiap pangaribuan. Unga baru deke tu dongat tubuh si borong-borong par boru hari aja siap pangaribuan ngasahat bere ibebere siap pangaribuan ngasahat Juhudi buat tamu jutuson. Di sodang dapat tak dope. Juhud. Bere ibebere na siap pangaribuan. Ibu jutuson juhudi. Siap pangaribuan dah kamu ini. Hasuhuton. Rejolon. Nah. Baru dongat tubuh nasihat si borong-borong. Perjolo hari aja nasihat si borong. Nasihat si borong-borong. Lu ngabe? Hari aja si borong-borong. Iya. Baru samosir nasihat si borong-borong. Isi menu persubang. Baru gultom nasihat si borong-borong. Persubang isi menu persubang. Rozo tuson. Berkamu au. Nasihat si borong-borong. Gultom nasihat si borong-borong. Di joloni permusikon persubang tang dapotan. Persubang. Ano penon. Gultom nasihat si borong-borong. Patu pamu persubang. Ngangasa gultom sa si borong-borong. Papahat sihat si borong-borong. Pabuhamu. Sihat si borong-borong. Si tijak sihat si borong-borong. Unga sobe. Baru si tijak sa si borong-borong nggak masuk. Baru hatok pita. Hari aja sial litong ni huta. Hari aja sial litong ni huta. Roro nasi dan aki kuida haming. Hari aja sial litong ni huta. Nungang. Hari aja sial litong ni huta. Baru hari aja siam muara. Hari aja siam muara. Selanjutnya boru hari aja siat si borong-borong. Boru hari aja siat si borong-borong. Boru samosir siat si borong-borong. Boru gultop siat si borong-borong. Boru papahat siat si borong-borong. Boru papahat siat si borong-borong. Boru si tijak siat si borong-borong. Ngania, berpapangan. Bere siat tarudung. Halako bere siat tarudung. Lek kamu jatuh bere siat tarudung. Iya. Boru hari aja sian litong ni huta. Boru hari aja sian litong. Boru hari aja sian muara. Boru hari aja siat cilando. Dongat cahuta deket jalan sanib deket tu dongat cahuta jalan sanib
Itu ya. Nah. Baru di surat Dekke tu boru hasian boru padiangan. Dekke tu boru hasian boru padiangan. Baru dongat caulaun dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Kadis tambah sentis. Dita perkatering. Bantu cuma bagi jeruk. Dita perkatering. Risna Subde. Ikon rapotan. Sotuk sorapotan. Salah pesotuk sorapotan. NKKS si borong-borong. MKKS si borong-borong. MKKS si borong-borong. MKKS si borong-borong. Dekke MKKS si borong-borong. Risude tu Dekke tu MKKS tu perboru si raksada be borong-borong. tu perboru. Hatap tu seno sapala. Dekke tu K3S si borong-borong. Dekke tu K3S. Baru Hatop taban, hatop taban. Dekke tu TK PAUD KB Tuson manjo tuson. K3S. Tu perboru. Tabay tuson. Tabay tuson. Dekke Senon. tu Bantu, TK bantu. PAUD keluarga besar si borong-borong. Bantu, terus tu budi. Dapat suri bek kamu. Korwil, dekke tu korwil setaput. Korwil. Dekke tu korwil. Mersera-sera mahita kaina. Mersera-sera. Asaris sude. Dekke tu pengawas SD SMP setaput. Ay, di ba Drisole? Di ba Drisole? Kanon. Pengawas SD SMP setaput. Baru Hatop taban, ale. hatop taban. Dekke tu pareses hakai daerah 9 Hubak Kabicaran. Hatop Dekke berengga. tu Depuda. Padita nama masu-masu. Ianak kon nami do parmain nami. Dekke tu majelis daerah. Daerah. Dekke punguan pertanyaan penatua resort karunia. Majelis daerah naking ngaisom mana kun. Iya. Hakai karunia si langit. Iya. 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 Dekke tu hakai hariara. Dekke tu hakai hariara. Hakai hariara. Dekke tu hakai silado. Dekke tu hakai silado. Dekke tu hakai silado. Dekke tu hakai moria. Dekke tu hakai moria. Dekke tu hakai moria. Dekke tu punguan ama hakai karunia. Punguan ama hakai karunia. Punguan ama hakai karunia. PPR hakai karunia. Iya, iya. Enggak, iya. Iya, enggak. Iya. Enggak. Ya oke. Enggak sih. Enggak, bisa dibaca. Dang dopet. Baru dekke tu dongat cahutan ngarsa nakikan. Baru ale-ale siap persuratan. Ale-ale siap persuratan. Ale-ale siap persuratan. Dek Sabula dia. Buat di Korea. No de jolong. Dekke tu bariban Sudah nyopung respect nami kamu. si Anita. Dekke tu bariban nyopung nami halak si Anita. Dekke tu jalan Baktiar. Dekke tu jalan Baktiar. Dekke tu jalan Martibang. Jalan dulu Martibang. Jalan Martibang. Dekke tu jalan Batuan Natigor. Dekke tu jalan Batuan Natigor. Batuan Natigor. Dekke tu jalan Cisingamangaraja. Jalan Singamangaraja. Dekke tu jalan Cisingamangaraja. Dekke tu jalan Koras. Jalan Koras.
Dekke tu jalan koras. Dekke tu jalan merdeka. Jalan merdeka. Dekke tu jalan damai. Jalan damai. Itu. Tuisi lebih laro. Dekke tu pariban nami amak Sibuya. Sibuya dorang siapa dulu. Isem saya doh, minum dah. Oh, dekke Pak Joni dekke, Pak Camut. Dekke itu Pak Camut. Sambil pala-pala tababungo akatalam. Sambil pala-pala tababungo. Dekke tu parhobas ama, dohot parhobas ina. Parhobas ama do parhobas ina. Nahamun. Dekke tu parhobas ama, dohot parhobas ina. Dia nasida. Jalohamu. Dekke tu par musik, dekke tu par musik. Dekke tu par musik, jalohamu. Do tu par video na. Ala live do dibain. Jadi di hamu amanami dot inanami. Atip baharong. Keluarga dari pengaratuan. Boleh ditonton saunarion live langsung. Manang dari Jakarta, di Kalimantan. Siap. Boleh ditonton. Hugorai hami sude langsung mai taruhon akai so inata so ribada tu hamu las maro hamu nak kamang do tamu inang horos mai tabala luhunda butima Ati beharong akan di Jakarta do di Kalimantan manang na di dia ipertibiun boleh ditutup di son. Oh. Oh, malate. Di ita perkatering. Jalo hamu molarong na terlambat di somba hamu. Jalo hamu idan. Batamu jo sa halak dua halak son. Sa halak dua halak mangalian na terlambat. Arok sa dangaw beberapa tua di buru. Sabtabi dekke tu sima tuani boru parpunguam mon dekke tu sima tuani boru dekke tu sima tuani boru parpunguam mon liam mana sih dekke tu sima tuani boru parpunguam mon nakka ito dia lejo tu sima tu situ sima tuani Wama. Di ita perkatering sa tapasojo. Acara di bersama tu pengeluh ni huriata. Asai pasat tu pengeluh ni huriata. Jadi sudah perkatering unarong. Anope multung arong na tabu anon. Unang jo asa tenterapi ta. Hudul jo sudah perkatering. Anom mai. Di pasama tu pengeluh ni huria manutup tam yang mulate. Jadi songoni ma dihita saluh na tarlubi dihamu hasuton nami. Bahudul hamu maju amang dengan muna asatasi puli tanong saya marsi panganon. Parjolo mahita mare desian nomor nedeta 312 dung saya i majaga hatani debata baru martang yang mahita. Mare dehita sian nomor 312 ayat 2. Nunga dilehon ho Tuhan si panganon nami. Tau hasangapun di homan waing kubain hami. Pamatangiro di gogona sudi kadanalas rohanami.
turpuk sian hatani di bata di Ulauta Sadarion Sabtu 10 Desember tahun 2022 tersurat mai di Pesalmen 27 ayat 5 songonon ma didok hodo manutup meja di jolokku marado pon akka musuku dimiahi hodo uluku suk-sukdo panginumaki ido sahatna martua ma jolma nau bege nau peop jala na mangulahon hatani debata. Amin. Martang yang mahita. Susuk dole Tuhan pasu-pasumi di jalohami di bagasan sadarion. Tarlumo bimahasuton namele Tuhan. Dinama kilala hami di denggan ni basam marhite-hite las ni roha parulupo-lupo nami di sadarion. Imale Tuhan naung majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Anak dohot boru ni huriami siya tonga-tonga ni bagas jorom marhite na posom nang huriam. Atok kupasata mi manasida le Tuhan keluarga na baru. Asahoma le Tuhan na manguluhon pardongan saripeon ni nasida. Todimi male Tuhan mian di bagasan rohadot pikiran ni nasida. Laho madalaton pardongan saripioni. Asa gabi keluarga si buan dame, si buan las ni rohan nasida le Tuhan di tonga-tonga ni parnguluan ni nasida. Mulate ma Tuhan, tung marolopolop daging do to dinami. Ala nunga taruli hamele Tuhan di si panganon do si inumon na pinatupan ni hasuton nami. Na kupangan hami jalahu parsaulihok kami le Tuhan. Pasu-pasu mesa makorohon ay pasot tumatang nami. Pasu-pasu nang ngolo ni hasuton nami le Tuhan nang paradeho dengan basam. Marhite si panganon do sinumon na kupangan hami. Salam makilala na sida le Tuhan. Disalut aka dengan ni basam. Padao panmaran ni daging, padao panmaran ni todi sian na sida le Tuhan. Tuhan de bataman nami urutan nami do bearat habatahon nami di tikyon. Tarlumobi male Tuhan di keluarga besar hari aja nang lubat toruan. Lehon dame do sadani roha le Tuhan sadani pikiran. Laho mangulahon arat habatahonon. Asa tubuh malas ni roha. Tubuh ma persaulian akan adenggat di tonga-tonga ni. Hasadaon ni roha ni hasuuton nami. Pinuji mahwale Tuhan martangia kami tuho. Asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus solong ni rohani debata ama nang persoran nito di porbadia matotong mangaramoti kita saluhu na ola nyonro di salileng nilileng na. Amen. Songoni ma dihita kadongan perhalado na saresot. Dung sayang nung majalang na torop isi mahita majalang sekaligus maracara. Asa siap-siap piak kita pinasaat matuha suhuton. Satu. Jadi mas kita mari kita namar-maranggi. Rombongan ini lubut turun sakariara di tarsingot di turu-turunya sahatan na saat yang borutah ada orang sodisiat raut jumuluma di siat hata. Soalnya malah para pihaknya osang dibagi dua. Sebulan Mei di pamarai, sebulan hari di tulang nami si jabat. Parangingnya mari kita namar-maranggi. Mulai si jalo turuan. Satu nama Maranggi peparan dia putra gorsak si rumanggur. Nama sanggulam ma dihamu boru nami. Mulai sian boru tubuh. Satu boru beradatan. Suang songoni nang di simatua ni boru nami. Suang songoni nang dihamu hula-hula nami. Bonaniari. Satabi majo rajani hula-hula nami. Bonaniari na beban, bonatulang na beban. Satabi jo rajani. Sian sopa-sopa ma datar pasatami tuamuna hula-hula nami. Satabi jo rajani hula-hula nami asamat jalo pangurubio jo hami sianaka nahotak kami dongat sahuta dongat tubu ale-ale dohot sude akan awak kaholongi hami jadi denggat dihamu une dihami gawi yang baru gawi song-songoni ma dihamu nang hula-hula na saluna hula-hula na maranggi melutuk sa kasahata pena terpesat kami di pertikian tuhan hula-hula nami las marwang munang sopa kerja nami. Jadi ada orang so pihak tua pihak kan vertikano nupa satu itu nama Maranggi di pertordingi per pihak ni perjabaran. Wah di nama Maranggi.
Suang songoni nang diamu ulo nami. Bara jani ak katulang. Upasata mi tamu pertikenon. Gabe. Suang songoni nang diamu boru nami. Mulai sa boru tu satu boru peradatan. Upasata mi pertikenon tuamu. Roma ang boru nami tu so. Amang boru. Olo tulang. Aryaja. Olo, Ador ulo. di tarsingot di turu-turu ni asatan nau pinasa mutu hami. Adorang so hupa pihak kami. Adik buah adong raja nami. Na lao siobarna tuamu amang boru nami. Maulate ma raja nami. Dia nauk kupasahat tami tuhamu. Laus rajai ma mangatur. Di botol rajai dora napatut tuhami. Butima. Gabi ang boru. Roma ngamak akainang nakanamak kaholong yami. Nungarade hami. Musik par musik nami bay musik meng. Soy saya. Hey.
Jadi mulia tema tadok di paradatan kulalang ngasih kop pita. Boru paradatan ngasih kop. Disunoeng rodo hamisan huriata hakai karunia selangit. Suak songonisan punguan perhaladu. Dohut sude jemaat ni huriata hakai karunia selangit. Jadi di haroro nami di bagasa tikyon nagawe sidok hatan non sian hami utusan masian karunia selangit sian PPR baru ditabai manomuse sian utusan perhaladu pertangyangan seresot karunia selangit naik pe wasatai matikiot tu PPR molate sokata molate mata basaha tu hatta padenggan basai ala hipas dohita saluhutnya Yang macam mana nabalkan tulang nami na baban nasi sibutuan. Tulang nami, tulakku na baban nasi sibutuan. Tulang dua. Yang awal sa pertengahan sa di akhir non tetap di bagasan pengaramoten di Tuhan. Sidono nami Tuhamu, tu kalian berdua adik kami dengarkan dulu adik ya. Buat adik kami dia juga ya. Selamat buat kalian berdua ya. Cepat dapat momongan, sukses selalu dalam karir. Yang masih siapa-siapa di ulang tulang di damang na baban. Nasian lupa patik, dot nasian lupa solo. Orang tulang di damang na baban. Ya, supaya panjang nasian lupa patik, dosen lupa solo. Kalian dan juga panjang umur kalian ya. Sekali lagi selamat buat kalian berdua. Jadi di amang boru nak boru, selamat mati amang boru, nak boru. Penggeng saur matua mak sehat selalu, butima. Sopa-sopa di hula-hula nami siregar siak kuda gijang. Siregar siak kuda gijang. Jadi di amang harian jak keluarga. Siregar siak kuda gijang. Di son hami sian pasama isot dora jai hula-hula nenggolan. Pasat kami moto tungkane. Alatang sah dobe dongat tubuh. Aduk mulai tu hami tu amat nomor 2 dia batang. Siala asi doh dengan dia basana mangaliau kahipasot dihita saru di partikianon. Jalalaus tabuan ni anak kota. Boleh dua. Doho parumeta. Lahu majalo pasu-pasu pardonga saripiau sebagas joroni dia bata. Hal cetang yang nami. Anggiak matong. Dinamamukan asida di keluarga ne barui. Saya itu hatta matong nama masu-masu. Tuhatta na batuluson. Anggiak keluarga gabi keluarga gabi keluarga. Di hula-hula nami. Mabiar. Anggi tulang. Si jabat. Dihamuinang keluarga. Anggi tulang si jabat. Di Patupa. Siap pertanyaan nga perhalado sa resot karuna silangit do ima anggara dasar naung tapatupai amang do tamuinang otik susadia anggara dasar na pinatupa di punguani idok situa-tua jolotini te pasatinopa hurung lai di rumah tuk songonipe anggara dasar nanek pasahato ni perhaladui amat tadi batama namanggohi pasu-pasuna asa songoni mahata siya kami buha adong biskapata Asahatan di Parama Pariban. Dia buat mak permusin nami. Ala pasahaton. Pariban nami. Tuburan niya sultan. Padamang ma godang dahobar tusi. Parama Pariban. Baru si jabat.
hatta sa limang man non ibig kami amang raja inang suripada. Mulai ada mak di keluarga besar Haryanja, Pak Haryanja, Korwil Kecamatan Simorong-Borong, di Rohami, kalau ngamu sa ulaw. Jadi naroha aladong do herato luhorong noangon. Sian Dinas Pendidikan, Roda Dusun Pak Kepala Dinas, dohot rombongan, pengawas dohot Korwil. Nama Japar di Inang Udanami. Laksoni Inang Udanami Pati Perninoku, nasa Sibuton. Asa untuk kata nauliat yang ada kami di Uluwatu Sudarion Nama na marsanggulan di Naporunami do iya nakona Koparan ya fungsi mendaki untuk kata pasata mi mak mulai ate siap kita rombongan na marsanggulan di guru Ibotonami Berenami ya nakonnya fungsi pasca mulai ate di Amang fungsi pasca pasca nang di Inang do keluarga besar Haryanja mau lihat mari tuhata Imam Marhite nang Mancalo pasu-pasu perdongan Saripeon anak kota di Bagasa Sadarion ditang yang nami ang dia keluarga na pinukan ni anak kota keluarga si Patupa las ni roha di keluarga muna si Patupa lomo ni roha ni di bata nakamupe amang totong madongan itu hadi leo kai paso do kakagajang yumur bolo tungarong na kai Botonami na Borunami na Sotargora lupak to lobu na Borunami Botonami na Sotargora nang mau sari matua paigri papu satu namar nini satu namar nono molo tuk songoni dia pendot Bapak napa tarbohami sia kelompok K3S las marohani Bapak di pasu-pasu Tuhan mai mari gada makorhon las ni roha di keluarga muna sok songoni nang si nama namar sanggulan di Simatua ni Ibotonami begitu juga Simatua ni Ibotonami opukohan selama menempuh hidup baru semoga bahagia Tuhan memberkati asa songoni dok pasan tua-tua asa bitan arumiris tua bunda somorok di dolok di Perbatua anak PT hamujulan nyala diris boru torok dengan muna mai satu di Perbatua akan kadirirang pihak di tonganionan badan muna mana soal sirang to di muna matok totong masih gogoman asa sanculu satu sapean yang mana bersanggulan di Simatua di Borunami Raja Guguk nasi Sikupar Raja Guguk nasi Sikupar sonari pasatami mah tu pengawas Korwas Kabupaten Taman Utara ya manipuli mah bapak teh mulai teh mak di Pak Haryanja namar sanggulan di Borunami Simatua di Botonami opung Isianto sia silelait alai molotuk penway akaulaw na renggan akaulaw na sida gudang kunakin nomor telepon ba ni hamulate bapak ate arong dobe jadi siya kami pengawas dong arong dobe na Sotargora dohot Korwil mulutung apen wayang na jong ison tasra bapak unak kala semangat ate nah jadi akka tuari na renggan siya arong makka las ni roha per jupang ata naksongoni madang dohon namin di hamu molo songo Pak Haryanja atau busbe angan-angan mo teh las roham di akhir masa kerja mon boy mangoli anak tanah dua na teh jadi itu saya cita-cita mfubereng mulai atau me Tuhan lasongoni masih dohon nami gajang mangurmu tu sehat na tu katikin yang ro dia akan apa iring-iring bahopu maka penopar mo teh jadi hati tenis tua tong dohon nami asa ador hati tiba tugu lobu tali pasa patugu horbo penggek rumah tuamu dohot inangate sudi keluarga pering-iring anak patugu poho satu nomor ni satu nomor nono ate jadi nang di pengantin selamat berbahagia nyama asa tadi hula-hula nami hidup baru hamil hula-hula bang ala baru na baban na silopian bapak sian pasatami metulay nami amarejon iso mandok kata selamat berbahagia di hamutuaka hari nengro ditupahi dewa tama pardong asarepio muna tu aka arina mangihut tung naso jadi hula-hula nami hula-hula nama maranggi so sinirang ni nainggolan na siap balige kata ni si Joshua ido nagabe dohon nami di hamu ngotamu may alayang gua dohon hak sa jawu ikut jauh wado uluan nami hula-hula nami na maranggi na baban na sian lubas solo manima disian kami Pak Haryanja aja lo le kamare jong ngabi suara kule betai mulutuk pusubu sa sonari bapak ba marbuha wenom ma sadong makatiki nauli pa ate
Hula-hula nami, hula-hula ni anak kon nami. Bapak si Gabriel, si Regar siya kota kijang. Si Regar siya kota kijang, pasatu leta amarenoan. Amis tabatua paling ko man si Borok. Tu dia pa muhaduan. Maringanan. Toktong ma debata naparorot. Sabitan nyoro beristo bonus morop ilok ni purbatua. Tubuan anak hamuriris waru torob dongamu nami satu saurumatua. Arok terlak kasauti. Satu. Ula-ula pangalapa boru yang giku siap pudan. Bapak ni sia lia. Dan nila serohanami. Poparan di guru soal apuan. Kamu nasalerion. Sahat ma horas. Asatan naman ka dia ula-ula nami. Ada tetap banu pasatay ma tu bapak kepala dinas. Dia bering. Mulia tema parjolo tadok tutua taperninga basai. Sada biang mata bayamu. Di bagasa tikyon. Bayan mana bakalason. Bayan ane sulang nai. Pesta adat ni anak dohot boru ni huriatta sian bagasur di bata. Salah ni dohon. Hula-hula ni anak nami. Si boy. Narsian Sinartoba Raja Kukuk. Pasatay mema tuamu. Martabata balas ni rohani Pak Arianja so inang ison do sude keluarga. Ala boy Majalo pamasumasuan. Ati tungarong do bena tinggal. Anak dohot. Nyama di naboru nami. Bere nami. Boru siapa paran ya pusia latson. Terlubu itu Pak Arianja. Molo tahun neng ro. Mulai purna tugas ate. Purna tugas. Alinang pesongoni tetap adong akka hubungan silaturahmi alana mang nabuh HP nang bu terlepas. Pak Arianja sian dinas pendidikan. Jadi itu songoni penaing saya tujuan saya. Ni amba jabar ni hula-hula nami hula-hula bang laba boru ni abang nami bapak ni stopel. Silaban na siya sangkar. Ipas-ipas. Hula-hula ni bapak stopel. Kaparorot pinopar tuaka ari neneng ro. Songon dohon ni pasamarohon nami. Adoh lupang matugutugun ni lobu. Adoh titi matugutugun ni horbo. Amma ba gatti. Tuama Pak Arianja inang dok sudeson. Iya. Patugu-tugu popu satu marnini satu nomor nono. Di kedua pengantin, don nami yang selamat tu Suryadi, dohot dia ayu ate dina buka perdonga sarepion di bagasan tikyon. Siang kia magabe keluarga na bahagia. Nasjahteramu tujulanon. Di hamuna tulang nami, hula-hula nami saluhuna, ati tungarong na sohona gora. Boru. Hula-hula nami saluhuna. Nami tuhamuna, atane tuhata na di pasahat di bagasion di bata ino nagabe buhal muna. Nyama jabar riba-riba nami. Nasi sada boru hami. Opung isi liontin na sian siaro. Si matua ni bapak Joshua. Pasa nama dok dono nami ma takima jalur walang garinggang majala garege. Setu mau dihamuna partahi jalur walang buru parmas jala pareme. Hebat itu. Burung ni Arong do pena zona gora. Satu dia mau ngalaka, satu sima. Gora buru siapa parni pualacon. Saha ni solo masa tibotian, sesa mau liling mangolu. Saha tu pengganti. Bolo hurang do dibagi hamu. Ulalang habis suaraku. Buru siapa paran ya pungsi alacon na kingau gora. Oh dia Lucy. Oh mau tinggal. Mula tema di Saluhut na pinasaha muna terlemowi ba di Bapak Kadis kuberi kami Pak Sekdis Pak Kabit kebetulan dohot dong aku Korwil sian kecamatan lain usaha tu seborong-borong sangat luar biasa dengan nami ya, di seborong-borongon sudah ketiga subereng hipuldo di son. Dia leleku opung selapok, opung sitarida. Roha di bagasa tikion di naung sipul majalo pasu pardonga saripeon yang kota sebagai coron itu hata. Alai sekaligus dari lu hami kebetulan akamang badua homo dongaku borhat di bagasa sadarion iko paborhatok kumawe di pucuni kare jokon. Sebenarnya nunga hubatu panian songon jora-jora songon parlau parborha ni sada angkatan bersenjata dong aku na parjului asa jora to di dong akor unang apala di jolokon ni narohaku alai ko borha do muse
Jadi dilas ni rohaku las segaligus holso ni rohaku. Kebetulan narong do pedong aku serenayan yang marsahit. Dang bui do tulau non nasanga mangaliar roha tuau. Sian hutasoi pertemuan. Di pangiduan nami itu hamu kamainang. Asa secara tangiak secara pangidua kita martangiak tu ado panidebata. Asa unang benian adong. Salilik supesiu naon yan unang adong benian. Lau papor hato koma parpudi dia. Hipas sudi ka kepala sekolah kon. Hipas jala unang adong si pikiran. Bapak Kadis na hormati hami. Pak Sedis. Pak Kabit. Pak Korwil naksongone pengurus K3S Kecamatan Siborong-Borong. Dong aku nasi lalu di kantor. Dong aku operator rame doh bereng di son. Alau lomo doro aku Pak Kadis madongani operatoron daripada kepala sekolah. Alau murah usuru. Jala uboto rohani operator di rohaku daripada kepala sekolah. Jadi mau latema di hamu Bapak di ibu saluhuna naro di undangan nami macailas rohan nami. Anggia mak di saluhut di tangiak pangidua munai hujalo kami mai anggiat songon nidok nina tua-tua. Asai merjulak-julak siap batu hata nauli hata nadengan hata pasu-pasuan napi nasaha muna takas mayatong apuan nami mertongani jabu asa turtu main na duhur tio main na lote hata nauli hata nadengan hata pasu-pasu napi nasaha muna saya urang matong muba jala unang mamose songoni mapa hata pangapon nami sa tonga-tongan di keluarga hari aja tu saluhut siap dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Dohot Kecamatan Siborong-Borong Mauliate mak. Ya, Mauliate mak ditupahi di Batama ulota. Diamu par musik nami. Gabi amang gabi. Neng rumah kami dan laho pasahaton selas ni rohanami siluan nami diulan ni enak kon nami dikion. Badalang mak nau par kisi. Gabi amang gabi. Mulai ate di Sokata. Jadi ala di Sondo
daun ala penasihata upasata ma anon taringot tuna maha boy man ni tabanan no bay mo late doso tapuji ma do tuata pardengga besai alanya sini rohana do dengan dibasana do namangiring daging do todita satu tikion masalah do rohani hami dengan sahuta sono penwa yang paronami amang kazuhuton las marohi beda muna las marohi di muna anon pas satu nabro no hobar tu anggar dasar anggar rumah tangga tatai berlanjut manoni terus semak molate diha suhuton di son rodo donga sahuta amang dohot akang isonate dohot siadi anggo siadi takas duhuboto alahi nyoma parumaita nabaru nuahangate keluarga ni Jalasanip. Jadi donon nami ma selamat berbahagia dah adida tuhata nama dongani nama masu-masu keluarga nama berbahagia mahamu tujolanoda oh ima siad donga sahuta jala si donon nami tu hahanami ni osyariaja dohotak kang ison molotuk songono pe haroron ni Jalasanip marbuhabay ma ala ni situasi do jadi las marohani bada muna las nang rohani to di muna sayang gia ma diolata sadarion gabe pasu-pasu makoro pasu-pasu dihamuna saluhna tarlumobi ma dia anak di anak kota nong majalu pasu-pasu para bagasoni siat bagas joron itu hatta marhita na posona omma hata sian STM Jalasanip jala anggaran na patapatupa nasa lenon nasian Jalasanip otik to sadia bei ba las marohani bada muna las nang rohani to di muna songon na do ni situa-tua madohonon nami otik si butong-butong pirma poki baul-baul pacolongan pirma to di muna saluhna luju-luju ma nak panamotan jadi diawadi bau ngabebah manganguli upang baja yang giak ma di pangaratuan te gabe keluarga situruon da keluarga yang berbahagia moluhu bege hamian non syakuta berbahagia jala toktong sisada roha sisada tahyamuna belas maroha Hubungan ni Borsan Sirmonggur baru-baru bebere kecamatan Sirmongborok takang dihuta abang nami opusioloan sahuta opusioloan saya giak ma punguan Borsan Sirmonggur kecamatan Sirmongborok topa mu dilihat dornana jala songon abangmu si Dedi nunga gabe imana naing man yang mangi huto songonida amang da jadi dohonon nami ma songon na do ni situa-tua bitang narumiris mainat hubung natu sumorop tubuhan anak mahamuriris doho boru torop ima tutu si tabatua main na parlinggoman ni si boro debatado si liot tua horas mahita horas samu di pangaratuan saluhutna di parorot ima tutu sahat-sahat ni soluma sahat tu betuan nunga sahat sadarion tarpasu-pasu siap bagas joron itu hatta marita saya sahat mahita horas jala gabean jadi anggaran bahwa taringot tu anggaran non pinasaha menodung majalang dah jadi pos rohana bisi naik pepar musik nami gabi amang gabi entah pasahaton aka siluan nami hami dohot anggaran ni huria anggaran ni Jalasanip badamang ma ede marolopolop todiki badamang ma gabi gabi tu Oh,
dongat buru Udah raja sonang narong di borong-borongan boru bere do bere Molia tema di donga sahuta STM Jalasanep. Ihu tusi nungadison hami. Punguan popara raja sonak si borong-borong boru bere nadong di si borong-borongon. Masailas rohanami Allahu bere kami marlas ni rohami. Alai sebelum sahat tu hata nauli nadinggan isodo hita boru sodo hita namar hamarangi dengan mara ris hita madok hata perjolo pinasa matu hela do boru tulai ate alu siamu kurasa pad dapat tu sak kita boru ba tule ulian apa saat ate dengan waktu itu sisa ada hata main na boru memang atar somal lo sisa ada hata tu hita namar hamarangi mak dos maruhata pinasaha matu dahahang Pak Bitak Pak Petrus Mulia ya Pak jadi kita nomor mananggi bah saya data kita gabi jala oras jadi mulia tema tadok tudi bata siala di bagasa sadarion martaba lasni roha martaba kapasu-pasu di keluarga besar Harianja nang pesongoni tong do keluarga besar ni popara do puta sirasonang do ita saluhna jadi sisa daulo do ita las roha di amang budak kuson tabba bilang-bilang muda tabba kapasu-pasu jalomu tu duluanon merite ulot to di bagasa darion jadi ope udah penggeng sorma tua udah lau mangiring-iring nyopi no parmo saluna asa tua kari mangihut kita betua anak kapasu-pasu akalas ni roha di keluarga besar ni Harianja suang-suang oninang di ketua nami tong dorong nami tabaseyat udah asa rong mangalulu-uluon nyopok pungat tahun punguan niyo puta sira sorang boru bere narung si borong-borongon
Margogo mahuda tujuh lanon, lam di pasu tua ma sudah nakandani ulani udah tujuh daron. Di Angginiba dohot Anggiboru, hari ini Tuhan menambah berkat kepada keluarga kita, khususnya keluarga Rianja dan secara umum keluarga besar Poparan Opu Raja Sonang Nadong di Siborong-Borongon. Bertambah berkat bagi keluarga kita, tambah keluarga di Poparan Siraja Sonang yang ada di Siborong-Borong ini. Tadi udah menerima pemberkatan dari Tuhan, kiranya Tuhan menambah berkat, menjadikan kalian berdua menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang patuh akan Tuhan, dan keluarga yang menjadi contoh bagi halayak banyak. Satu permintaan yang paling besar dari kami Poparan Siraja Sonang untuk adik dan adik kami, segala sesuatunya itu serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita inginkan, selalu serahkan, berserahlah kepada Tuhan. Agar apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan ke depan menjadi berkat bagi kalian berdua. Untuk kedepannya, kami juga memohon berdoa, kiranya Tuhan memberikan berkat anak untuk menambah kebahagiaan, agar keluarga Rianja menjadi keluarga yang terberkati di hadapan Tuhan. Jadi sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bahagia, panjang umur, sehat kita semua selalu. Ingatlah inilah Poparan Siraja Sonang yang ada di Siborong-Borong ini. Terima kasih. Jadi Ope Padinami. Orang Ope? Gabriel. Jadi adong lu hurak saotik di hasomalata doho kesepakatan tadi punguani adong do tapatupa anggaran dasar alai molotukpe di pertanyaan ngatai jaloon munai ditikenan ro lasmarohamu inang doho tamu opu ni alparo Saudi kutabai itu ho adi khususnya kepada Maria ya jadi ini kumpulan Poparan Raja Sonang, marga dari suamimu Gultum, Samosir, Pakpahan, Sitijak, Harianja. Doa kami kiranya Tuhan selalu menyertai kalian. Kiranya di pangaratoan pun kalian tetaplah menjadi Poparan Siraja Sonang. Segeralah cari di mana ada kelompok Siraja Sonang. Assalam las rohani Bapak Mon. Alanodo kitua nami nunga lobi 30 tahun nanti. Mudah-mudahan masih sehat Bapak On. Asa tetap boy manironin roy punguata. Dalam maselas doroha songon nanidok ni pardik butinak king dignasi di akhir karejonaon ditiru mana do dia tiru Pak Jokowi. Pak Jokowi juga sekarang lagi mantu. Jadi di akhir periode Pak Jokowi dia mantu, begitu juga mertuamu ini. Jadi luar biasa mertuamu ini. Lasmaroham Pak Alparo suak songoni sudah keluarga nungatung lasrohan ami. Butima. Anusa bro. Mbala tema di dongat tubuhku saluhna luar biasa. Nah semangalia roha dohot pikiran diulau tadi bagas sadarion. Aka abaku anggiku ibotok kulaiku tak ipa tapai mandon ulos ta sian hula-hula tak husengaja do kebetulan nama katanya doh Pak Jokowi menutuk soropia untuk pestani anak kotai unang manari tahu puang niku lasoni do ibana dan gue nasi darotuson ala pa mengolion anak. Jadi
Soni babu buah nami, sotong pitor mulak kita. Horas dia mau, horas bet jalur namu tiba. Jadi ope padinami. Gabi amang gabi. Ala rona ma kami pasaton sila silwa nami bay ma musik na obartusi. Atik adong dope nama kaholongi hami na nang maratsara hulia kami dope tiki. Mau lihat Satu. suang bergerak. Apa ma? Halo. Nauli na dengan na pinasahatnya karena kaholongi ta. Jadi melihat mah dihita kaluluan na torop na marhawal marboru. Madok melihat gudak kami tuh hamuna saluhuna akan amak kaholongi hami. Di sialan ini dolam nami maatan na tua-tua cuma li 10 pituin na cuma li 10 elu hata poda hata nauli nau pinasa muna tuhami amang raja inata sori pada apon nai matong martongan alamaon songoni mana boy pasahat tami tuhamu salu na namak kaholongi hami melihat
Dehamu dengan nami na punasa motor BK 1057 AA asabujo nasida keluar bersepaki share mencerita kamang molo tungadong di permusik asal ligat 7 bateri huraksas Songsong ni madihitan na mardongat tubu asa rapi tababa doli songsong na hanyani marsi tiro-tiro kita melihat. Lo